Ngiyalibingelela abathandekayo lonke sibendawonye kusukela siqala umnyaka lo namhlanje semaphethelweni omnyaka kumpalakazi ngo24 kusiya ku30 sikhangela isifundo konke sekwenzwe kwaba kutsha. Mina ngikhuluma lani umfundisi uJim Lilo nginxusa abangane labo bahle baziveze. Salibonani zihlobo ngegama lika Jesu Kristu. Njabule enkulu ukugoqa umnyaka sindawonye moyengcele usinika izifundo zokusigoqa ubona sisindiseke okhulumayo umfundisi Miladube. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Thanda lami kulibingelela igama lenkosi yethu Jesu. Sibonga inkosi esithungamileyo kugoda yona le sifunda ngokufa lethemba esilalo. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo. Salibonani izihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalamukela kusifundo sanamhlanje, isifundo sokugcina kuyona le igoda lasekugcineni komnyaka u2022. Okhulumayo nguSikhathele Ncube. Asicimezeni sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga ithuba osinika lona njalo ubana sifunde isifundo sakho. Esikucelayo ukuthi usiphathise sonke lababukeli labalaleli ezindaweni ezijiyeneyo ubana sizwe khona kanye osilungisele khona alubane sigqiba nalo umnyaka. Konke lokhu sikhuleka silethemba egameni lomntwana kuJesu ehlazo bephakade. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo. Ngithemba ukubana kule ikota ke uNkulunkulu usibusisile kakhulu. Saqiniseka sawa lesiqiniselo njalo. Sakhuthazeka sakhuthaza labanye abantu njalo. Ikakhulu sikhangela lesi sifundo sale ikota ebesithethe impilo engunaphakade. Akula umuntu angafuni ukuphila, angithi kunjalo. Sonke siyafuna impilo. Kanti ke futhi besingakhangela ngalokho kodwa besikhangele udaba lokufa lethemba elizayo. Lamhlanje njalo kho ngichilo sikhangela lona lolo kanye ithemba elizayo. Lapho sithenjiswa ngomhlaba uswenzwe waba mutsha. Masikhangele umnyaka lo kusukela kuJanuary kuze kube lamuhla banengi abangane phakathi kwethu abangene phakathi kwezinsizi ezenhlobonhlobo okufelwa ukugulelwa ukulahlekelwa imisebenzi kuzo zonke izingosi zempilo. iBhayibheli liletha themba bani ikakhulu nxa sikhangele isihloko salamhlanje esithi sona konke sekwenzwe kwaba kutsha. Singakawuphendula umbuzo kuhle sesifundele endinyana yokufundwa ngekhanda ezakwelekelela indaba esihamba ngayo. USamuel 21 ivesi lika 5. Verse 5. Lo owayehleze esihlalweni sobukhosi wathi ngiyenza izinto zonke zibe zintsha. Wabuya wathi kulobe lokho ngoba amazwi la aqotho njalo aliqiniso. Ngiyenza zonke izinto zibe njani? Zibe zintsha. Kutshoni khonokho? Ubuhle belizwi likaThixo ukuthi liqinisile ngoba ngelomuntu omdala kweli phansi. uNkulunkulu uthi ebhala ngoJohane wenza izinto zibe zintsha aphinda athi amazwi aqinisile aqotho. Right. Yikuthi umhlaba lo wonakala kungena isono. Umhlaba sonakele waba ingubo endala. Isithembiso lapha sesihloko sithi konke kwenziwe kwaba kutsha. Livesi yagcwala sithi ngizakwenza kube kutsha. Antsho siyakwazi ukuthi into enje iyathandakala. Umuntu angagqoka igqoko esitsha uyatshintsha ukuhamba. Into entsha uyiphatha ngegugu elithile. Lapha sithenjisa ukuthi uNkulunkulu uthena yebo lisemhlabeni owonakeleyo osugugile kodwa ngenxa yokuthi nguNkulunkulu okhuluma gcwalise ngizakwenza kube kutsha ngoba uNkulunkulu othembise gcwalise. Sisiyabonga nxa kuthiwa konke dadewethu lapha ngifuna ukukhangela ibalithi konke ukwenza ukuthi umuntu abekwazi ukuthi kutshoni kule ngxenye yengasala nxa kuthiwa konke
kuzakwenziwa kube kutsha iba lithi konke lona leli ligoqelane nxa esithi ngenza konke kube kutsha ngizwe kungiqumbaqumba kungithokozisa njengoba sitsho lapho umfundisi uDube ukuthi khona into entsha ithakazelwa nguye wonke umuntu so ngade ngikhangela umhlaba esiphila kiwo siukhangela nje wona physically uzathola ukuthi awusekho ecebeleni kaNkulunkulu ayevele licebile uNkulunkulu nxa yemdala umuntu wamfaka ensimini wayefaka ivegetation kwaba kuhle kwaba nje kodwa uzathola ukuthi ayisekho ivegetation akusekho izilimo zonke zena lezi ezihlahla mhlawumbe lezi izinyamazana vele umhlaba sokugugutekile uNkulunkulu uthi khona uzakwenza kube kutsha konke including umhlaba nalowo ngitsho lenhlalo yomuntu uNkulunkulu wayekhangelele ukuthi umuntu ahlale ngokuthokoza kodwa singawunanzelela ababukeli labalaleli abantu sesizondana abantu sebexhokolana sebebulalana so ukhona imikhuhlane eminye laphekiyo kunengi kodwa ke izwi lithi khona bheka ngenza konke kwenjani kube kutsha ngezinye indlela kuzadlula konke khona lokho siyabonga ngemuzwe sithi wena kwezindawo abantu baqedwa ngamanzi khukhule ezimangalisayo kwezindawo kuchisa kuvuthe konke kuza kulungiswa ngitsho lezimilo zabantu angazi bani maforo befuna nxa sisithi konke sokwenziwe kutsha kutsho ukubana kulohlupho ngalokho kukhona lokho kudala kulohlupho kutsho ukuthi akuphelelanga kukhona okusilelayo kukhona okumele kulungisiswe uyazi nithathekiswe ivesi esibalileyo ikakhulu amazwi okucina uthi lo otshoyo amazwi la aqinisekile njalo athembekile ayisonganekwane uyazi sesike sathenjiswa izinto ezingasiqiniso sesike satshela izinto ezingathembakalanga kodwa lokho kuzakwenzakala ngempela kuzakwenziwa kube kutsha mlaleli mbukeli ngicela sibambelele kuJesu lo konke lokho besifunda ngakho ukuthintwa ngumlilo ugoda yona leyi izinhlungu izinsizi uzakuya akuqede akwenze kube kutsha kubuyele kusimo sakuqala kulokho ayijonge ukubana kube yikho akuyiqinise indaba okhuluma ngayo ngombhalo osinika lona lelo themba okhuluma ngalo incwadi kaTimothy wesibili ngo3 verse ka13 etshengisa lokho esikulindeleyo sonke second Peter 3 verse 13 kodwa mayelana lesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha ikhaya lokulunga akunithintele ngendaba yekhaya lokulunga silindele umhlaba omuhle lapho kulindele khona yini ikhaya lokulunga ungathi ngakho khona okusingakayi phambili nxa sikhangele ukulunga lokho sithola ukuthi khona kuzabe kukhona ekhaya elitsha siyawufumanisa ukuthi lokhu kulunga asoze mhlawumbe sikugqokiswe mhla uJesu eqhamuka kudingakala ukuthi sisakhamba konalo umhlaba mfundisi sikudinge khona lokhu kulunga ngoba soze seqalisa ukulunga esingazange sikujayele vele sisemhlabeni siqala khona lapha siyabonga kakhulu yebo Duvi ebhala ivesi le phezudlwana uthi kuzaba labahleki bakhulume kubi kodwa ungazwa sokuthiwa kodwa lokho okungala kusela amandla uthi sizangena phakathi kwezinhlupho zonke kodwa ngesithembiso somhlaba omutsha lezwi lelitsha kuzagcwaliseka ngoba uThixo lapha uthembisile wathina kuza kwenzakala ukuthi awudala umhlaba omutsha abeseletha insindiso asithembisa balalela babukeli asifundeni ukuthembela izwi likamlimi nxa ethena kuzaba lento ezintsha onjengomhlaba lezulu okwethu okutsha ngasithatha njengegugu lathi asikholweni ukukhona kuKristu ukuthi uyigugu lomhlaba olandela omutsha likhona silibambelele yazi indaba ethintwa ngumfundisi uDube umhlaba esesiphila kiyo silabantu abanengi abasihleka usuku bethi kanti isithembiso lesi solokho sazalwayo labo okhokho batshela ukuthi koze kube nini abantu bayahleka kodwa iBhayibheli lalisitshelile ukuthi baza kuba khona abahlekayo so kunasethu khonokho kulethani khonokho kuletha ukuthi iBhayibheli iqinisekile aliqambi manga
lithembakile uNkulunkulu wakubona ungakenzakala kuyasinikeza futhi isiqiniseko sokuthi kuza kwenzakala nxa wenelisa ukukhuluma ukuthi lo kuzaba labantu ababehleka ende siyababona so thina nxa sibabona laba bantu besiqaqele kanje asibeni lethemba ukuthi hayi ikhaya lokho kumele kwenziwe ukuthi sokuseduze sibambelele masinyane awuzabe asithathe uJehova sihlobo ezithandekayo akukhulumayo kuyagcwaliseka kwenzakele izolo kuyeza kwenzakala asimthembele sisiyabona lokho kuqinisa kakhulu ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu kazinjani kaziweli phansi kunjani asike sikhangeleni ngamafitshane kanti vele leli viki kuyini ezakuthi sekuthinte ngamafitshane nxa sichithi sesiqedile lesi sifundo salamhlanje kuyini singasaya sekuphethe ezandeni zethu sizakhangela kakhulu izulu elitsha lomhlaba omutsha sikhangele ithempeli lisezulwini lokuba khona ubukhona bukaNkulunkulu lokuphethwa kuqedwa kokufa lokwesulwa kwezinyembezi lesiphetho sakhona uthe kugcineni kwakho konke vele uthando lukaNkulunkulu yilo lunqobayo siyabusayo ngenye indlela abathandekayo asihambeni sonke kulesi sifundo sikhangele bona nxa sisiya siphutsha sala uzwisisile ngomhlaba onjani omutsha sala uzwisisile ngokuhlanganisa kwethempeli njengalokho umaforo esechilo izinyembezi zizawuthi zasulwe bathandekayo kubalandeli benkolo yesiGreek balebala elithi lona okwenyama leli bala elikhuluma ngokwenyama nxa esethinta ngokwenyama uyevele esitshoni mbani ongalichaza lelo maqonana lokwakomoya abantu laba amaGreek imicabango yabo ngiyokuthi into yonke ebambekayo impi yes bona bakholwa ukuthi into elungileyo ngengabambeki ngabonakaliyo so nxa usikhuluma ngokuthi kulezulu elizaba khona umuntu angena ahlale phakathi kwabantu akulanto enjalo ngoba kube sokubambeka kuba imfundiso ke esifinyelela labantu bonke ukuthi hayi izulu imicabango nje yabantu ukuthi baduduzane inhlupho zingabakhathazi kakhulu ngathi hayi umlinguzo uthi ngithe mina nxa uJesu kwathi uzazalwa wazalwa lezulu ukuthi likhona ngoba wahamba kulo uyaphinda kuyazosithatha umcabango lo ugcwele kunkolo ezijiyeneyo not amaGreek kuphela kulabantu abakuphawulayo uzwe umuntu esithi kulo muntu wakomoya lo muntu wenyama bese kuvezwa ukuthi lokho kuyizinto kumbe ngikwenza nisemoyeni lokho ngikwenza nisenyameni bese kuthiwa kusemoyeni ngokungcwele ngokulungileyo okusenyameni ngokubi bese kudiliza umcabango wezulu elibambekayo esifuna ukuthi sikuchasise ukubana izulu likhona liyabambeka nxa kukhulunywa la ngezithelo ezezulwini azisozithelo ezingumfanekiso kumbe ezakomoya izithelo ezidlekayo esingathi ngesikhiwa eziliteral izulu nxa kukhulunywa ngegolide akufaniswa ligolide lona lele silibonayo so izulu likhona ayisonganekwana asomcabango asonto yenziwe kumbe esingakuthi ngokungopopayo esingazicabangela khona yinto ebambekayo ephilayo lapho singayala sithembakele esiyakuhamba khona siyephila khona futhi okunye njalo okunye ungasiphathisa njengoba usitsho nje sikuthinta ukuthi inkolo zisuka bese ziphazamiseka khona lapho ukuthi yonke into ebambekayo enjani iyavola njalo kunzima kuyikholwa besifunda ngamaviki adlulileyo ukuthi khona asihloleni imibhalo okunye ungasiphathisa ababukeli labalaleli ukuthi nxa sifunda senze nje lawe phathe lakho iBhayibheli ubukhangela nxa sikhuluma ngamavesi yikho kuzasincedisa ukuthi khona lokho esikukholwayo sibe lesisekelo ngakho siyabona ngithemba kasiziphambanisi kuyacaca kulo mcabango wesifundo okuchiyo ngoDube okuchiyo ngomaforo ngendaba yenyama izalwa yinkolo kaSathane safunayo uqalisele ethi umphefumulo kanjani kawufi kanti nxa sesikhangela kwamanye ama context umbhalo ofananayo okwenyama kumele ukuthanda izinto zalapha emhlabeni yes okwakomoya kumele
ingqondo yakho ikhala kanjani kwasezulwini. Siyabonga ngalokho bathandekayo. Akumfundele uPeter wesibili sike sayibala ngcono sithathe uSambulo ngo21 verse ka1 kusiya ku5. Peter wesibili simbalile ngcono nithathe lesingazange sanjani sayibala Sambulo 21 verse ka1 kusiya ku5. Ngabuya ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wakuqala kwasekwedlule njalo ulwandle lwalungasekho. Ngabona idolobho elingcwele iJerusalema elitsha lisehlela phansi liphuma ezulwini kuNkulunkulu lilungisiwe njengomlobokwazi ececele umkakhe. Uzamfundela futhi lo Sambulo lo Isaya ngo65 verse ka17 kusiya ku25. 65 verse 17 usiya ku25. Uzabala nje izimbala. Khangelani ngizadala izulu elitsha lomhlaba omutsha. Izinto zakuqala azikukhunjulwa kumbe zifike engqondweni. Right, yana 66 verse 22. Verse 22 to 23. Ithi yona njengamazulu amatsha lomhlaba omutsha engikwenzayo kuzakuma kokuphela phambi kwami kutsho uJehova. Ngokunjalo ibizo lakho lenzalo yakho izakuma kokuphela. Nxa walalela amavesi la alokuhambelana thize njalo. O65:17 oSambulo 21 verse 1 kusiya ku5, o66:22 lo 23 lo 2 Peter 3 verse ka13. Kula sifundo bani esisithola kula amavesi? Alomqondo bani othanda ukuhambelana la amavesi nxa siwalalele? Ikakhulu sikhangela ngesithembiso esikhuluma ngaso namhlanje. Isithembiso lesi sigcwaliseka ngokuthi uThixo uthina ngomhlaba eselikuwo ngizabuya ngenze. Lo sukhona sugugile. Umhlaba. Lezulu elawa khona uSathane wahle waligugisa ngokuthi isono wasifaka phakathi. Kumele kuhlanjululwe. Sokuthi ngizakwenza ngesandla sami ngibe sendifaka phakathi. Isithembiso esiza ebantwini bakaThixo. Okunguwe mlaleli lami. Ukuthi uThixo uthena ngizakwenza. Abesegcwalisa asifundeni izithembiso zikaMntu ziyagcwaliseka. Yikho uficela ukuthi from 28 lapha uyathi ukuthi eyakuthembisayo konke uthi lingalalela kuhle lenze lapho liyakhona ngizalinika okokudla ngizaxotsha ukudla ngizalivikela. So indaba enkulu ikukholwa izithembiso zikaNkulunkulu ukubana akukhulumileyo uzakwenza. Asike sikwahlukanise kancane nxa ukhangela kuIsaya lesi sithembiso sithinta sisiyethinta ukuthi impilo yomuntu awusuzuchabalala sasemncane. Izaba njengempilo kanjani yesihlahla. Nxa sesiya phambili kuyini esikufumanayo uIsaya yena uthinta siphi isigaba kakhulu uyiqondise kubani lenkulumo yakhe? Basukuchasise sithi isiprofeti lesi sikaIsaya sasile ngcazelo embaqambile. Yes. So kwakukhulunywa ngoIsrayeli wakona lo mhlaba nxa babeyalandela balalele uNkulunkulu. Yikho kukhulunywa lokuthi usane kumbe umuntu yabe samutsha yabe leminyaka eyinkulungwa elikhulu. So ayekufithizela kakhulu yikuthi nxa liyangilalela wakubuyela usakhumbula umhlaba usanda kusungula abantu babephila khona ama 900 years. Wayesithi liza kuphila libe njalo lezivini zenu zithele. Kodwa eyinye incazelo yakhona kumbe ukuchaza wakhona ukhuluma imbaxa ukhuluma ngomhlaba ozayo. Abeseve ngoba kumhlaba ozayo iminyaka ayibani. Ikhulu vele asingeza khuluma ngakho. So simele sikuzwisise. Okunye kwakhona ukuqathekileyo yikuthi sizwisise ukuthi singaye ezulwini siyakuhlala iminyaka eyinkulungwane kuphela. Bese siphenduka kuona lo mhlaba. Yikho uzakuzwa ulimo olusetshenziswayo kumbe amazwi asetshenziswayo akhuluma ngokuthi liza kulima lakhe ngoba siza kubuya kona lo mhlaba sakhe kulinywe. Kundethela umcabango ukuthi hayi amavila asoka abahlala kona lo mhlaba ngoba kuzabe kusetshenzwe impilo iqhubeke. Ngathi kwengakutsho kulokho. Ukhona lokwengeza kulokho. Nxa sesiyakhangela ke uPeter wesibili ngo3 sihlanganisa lo Sambulo so kuthinta iphi ingxenye I think sekuchilo
singengeza nje kodwa silokho esikhona apha emhlabeni omutsha Yeah. awuthintayo maforo ukuthi sizakwakha yeah sibe sihlale ezindlini esinjani esizakhileyo njalo siza kuhlanyela izivini sidle izithelo zazo awuthintayo kuyangithathekisa nxa ngikhangela umhlaba esiphila kiyo abantu abaningi abasakufuna ukusebenza ngitsho labantwana esibazeleyo mfundisi uzathola ukuthi ukusebenza abasakufuni ikanti ke ezolini sikhangela ukuthi khona siza kusebenza umfundisi omntwana mbomtshele ngokulima sebongani umsebenzi onjani ophansi ikanti ke uNkulunkulu nxa wayemfaka uAdam loEva ensimini yase-Eden wabalayo ukuthi khona kabalimi bathelezele banakekele ngitsho lani lezifuyo lendalo yonke ngakho ke ngiyakhuthaza ukuthi khona asisebenze nini sisebenze ngezandla sifundisele abantwana ukuthi basebenze uze lama generation azayo babekwazi ukuthi abantu kumele basebenze ukuze badle siyabonga umcabango oqhakathekileyo ukuthi uIsrael nxa wayezalalela kwakumele ukuthi asebenze babe ngamavila futhi babeza kudla ini izithelo zomsebenzi wabo bazakwakha izindlu benjani bahlale kuzo kulabantu kumbe abalobi abangelalo ithemba babona impilo yomuntu ikuntula nje impilo engela njongo kulengozi bani okuphila ungela njongo njalo lo mcabango wempilo engela njongo singawuqondisa njani imagine umuntu ophonga ukuthi sengizele ngiyakhona kawula njongo ukuthi uphilelani kawuzazi bana uphilelani kulengozi bani emntwini onjalo ikakhulu sikhangele umhlaba ozayo kulengozi enkulu sihlobo zami balalela babukeli ukuthi umuntu ube semhlabeni ube isihlahla kodwa unikwa ingqondo yokucabanga wanikwa lesikhathi sokuthi usiphile ube lo mlando ingozi ekhona ukuthi umhlaba nxa usugoqwa uyabungazazi ukuthi uzabanga impilo kayisiyo impilo engala esuke khona isiya khona sadalwa nguThixo sikufundile lokho singabuyela ukuthi nisadalwa nguNkulunkulu kuzenza ube le nje ukuthi wangidala ukuthi ngenzeni abe sethungameli bakuthi ukuthi ube umuntu oyinceku ophila ethunganyelwa lizulu esebenza ukuthi aphile hathi ukucela kodwa ukusebenzisa izandla so ingozi ekhona yikuba ngumuntu ozaphila kabuhlungu ufuna usutshontsha ngoba iminyaka ibe miningi awunanto yenzayo awulanjongo sucina utshontsha kodwa ngoba le njongo uzaphila ule ntokozo ngoThixo udalile ekuthungamela ukuthi ungenzani empilweni ngezindlela education akucabange ngumntwana wesikolo sesikolo kodwa engela njongo ukuthi wenzani usakhuluma besakhuluma benithatheka ngade ekuthinta lapha ngezindlela wonke umuntu ozelweyo ule njongo ukhona uNkulunkulu ambambise khona umele akwabela umhlaba akwabela imuli yakwabo akwabela icommunity nje lomhlaba wonke jikelele usathinta mfundisi lapha na ngithe njalo ku education ngiyengeza nalo mbuzo ofuna nayo ukuthi umuntu ongela njongo esesikolweni uvile uyaphutsha yini ukwazi kumele kwenze kuba nzima umuntu ongala njongo ngoba nxa usuzama ukumtshela injongo akusahambi akusatshelele njengokuthi nxa enevele njani ekuzwisisa uthena ule njongo uzasebenza gadalala ngoba uyazi injongo yakhe yes so lathi antu yabona nxa singela njongo asikuyitshaya intambo ngayo ngoba esimele sikwenze lo mhlaba omutsha lezulu elitsha kulungiselwe thina sizindlalifa zalokho so injongo yethu nxa ingekho lapho kuza phunyuka lokho sikuswele so izihlobo zami ake nisisebenze siphile njengabantu abalenjongo sibekwazi ukuthi akuyikuphelela la ngoba ingozi yakhona ukuthi umuntu uyaphila umathanda ethi ngiyazinathela nomzimba lo awuchaphaza akhohlwe kubana hayi ukhona okufuze simphilele siphile ngokwentando yakhe ngoba kulosuku lokwahlulela esike saluthinta emavikini adlulileyo lo sokungumvuzo wakho akungifundele uSamuel ngo7 verse ka15 noSamuel 21 verse ka22 verse 15 yes sikhuthaza ukuthi abantu abaphile belenjongo belegoli ngesilungu umgomo ukuthi kule khaya elitsha lomhlaba onjani omutsha kuzasincedisa bona siphile njani kathesi awufundeleke lewa mavesi uSamuel 7 verse 15 no21 verse 22 ngakho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza emini lebusuku ethempelini lakhe
njalo yena ohlezi esihlalweni sobukhosi uzakwendlala ithente lakhe ngaphezu kwabo. Bamba khonapho uthe bamkhonza uNkulunkulu bengaphi? Besethempelini lakhe. Alright. Akusibaleke elandelayo. Verse 3. Uza 21 verse 22. Yes. Sorry. Kanyibonanga ithempeli edolobheni ngoba inkosi uNkulunkulu usomandla lewundlu balithempeli labo. Bamba khonapho. Eyokuqala bakhonza uNkulunkulu bengaphi? Besethempelini. Esibili kangibonanga ini? Ithempeli. Umcabango kulemicabango ehlukeneyo edinga ubana ibangolwe la. Maqondana le thempeli kaNkulunkulu. Abanye bathi izulu uqobo lwalo izulu. Uyabona yilo ithempeli kaNkulunkulu. Kepha abanye bathi ezulwini akula thempeli ikupho kuyikho. Indaba yethempeli yathathekisa baba isebenzise ibala elithi temple kumbe sanctuary indaba yokuphephela. So indawo okuthiwa yithempeli kumbe isanctuary kulapho okuloNkulunkulu. Kusukela umhlaba usungulwa kumbe kusiba lezidalwa. Injongo yezidalwa ukuthi zikhonze uNkulunkulu. Kule ndawo lapho ezibuya zibuthane zikhonze uNkulunkulu. Kwase kusiba khona ukungena kwesono, kusiba lesono. Injongo yethempeli yaguquka kancane yaba yindawo lapho okwakusetshenzwa khona indaba yokuhlenga umuntu, yokusindisa umuntu. So isono njengoba sifunda ngaso ukuthi sokwenziwa kutsha konke siyasiphela kumbe sesulwe. Nxa sesingasekho isono indaba yokusindiswa iyama. Kodwa kuyaqhutshekwa kusenziwe njani bakithi? Kukhonzwa. Ngilethele umzekeliso liyakhumbula bafundi beBhayibheli ukubana ngolunye usuku ithempeli iveyili lethempeli ladabuka. Okwakuveza ukuthi isiyindawo ejwayelekileyo ayisazili nxa selidabukile. So akusayilo thempeli. Okwenza ithempeli kuthiwe lithempeli yibukhona bukaNkulunkulu. So nxa sesiya lapha kuSambulo 21 verse 22 lapho ekhona yena uNkulunkulu kulithempeli ngoba uzafumana kuthiwa uza kwehla abuye lapha emhlabeni. Lapho akhona yikho okulithempeli. So simele sizwisise ukuthi okungcwelisayo yikuyini ayisomiduli yibukhona bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uza kuhlala ekhonzwa. Lokho indawo yokukhonza yikuma lapho akhona ngoba sidalelwe khona lokho. Actually nxa usayigqisa ivesi yana embonini khonokho kutsho iyakutsho akuyiphinde njalo. Kangibonanga ithempeli edolobheni ngoba inkosi uNkulunkulu usomandla lewundlu balithempeli lalo. Idolobho kalisweli langa loba inyanga nokukhanyisela kulo ngoba inkazimulo kaNkulunkulu ilinika ukukhanya. Bengilanda lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu lendodana yakhe banjani balithempeli. Otsho ukuthi ubukhona kwaNkulunkulu umfundisi befuna ukuthi ni lapha. Yes. uPaul yakathi lina lithempeli likaNkulunkulu. Kunjani? Isizathu ukuthi uKristu ngamukele sekimi. So angavela ngene ahlale sekuyithempeli ngoba yena xa ekhona bayithempeli. So lapha nxa uJesu ivesi thina uNkulunkulu lewundlu babe sebe lithempeli lethu ngoba sesiphakathi labo sikhonza sidumisa ngenxa yokuthi siphambi kwabo. So ukuba lo Jesu yikuba lethempeli ngoba sephila phakathi kwakho usuba lobungcwele bethempeli osophila phakathi kwakho. Kanti vele yona incwadi yesambulo ilonjongo bani? Ngubani oyinjongo yale incwadi kakhulu? Ikakhulu nxa sifunda uSambulo 5 verse 13 lo Sambulo 7 verse 10 uveza ukuthi kule njongo bani ngale incwadi yesambulo. Akusibale yona lama verses. Ilapha ngikhala uSambulo umfundisi manje. Ivesi ngo-13. Ngezwa izidalwa zonke ezulwini lasemhlabeni langaphansi komhlaba lasolwandle lakho konke okukukho kuhlabela kusithi kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iwundlu kakube lenhlonipho lodumo lenkazimulo kanye lamandla kuze kube nini nanini. Yes. U7:10 ithi yona
bamemeza ngelizwi elikhulu besithi ukusindisa ngokukaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi kanye lokwewundlu. Umbuzo uthi vele kanti incwadi kaSambulo iletha njengobani ikakhulu nxa sisizwa lamavesi sizwa esithini? Ukukhonza uNkulunkulu, ukudumisa uNkulunkulu Baba lewundlu izikhathi zonke kuvezwa lapha isambulo vele kutsho into eveziweyo ukuveza indlela yokukhonza eqiniso kukhonzwa uNkulunkulu ingunaphakade. Njalo kukhonzwa uNkulunkulu lewundlu ngoba yibo phela ukuthi khona lapha sebe sesiphambu kwabo bona sibe lithempeli bese sinika ubungcwele lobu inkonzo kayimi eyokudumisa sebedumisa insuku zonke sibabaza ukukhutshwa esonweni sibuyisela kuEdeni leyane engawanga ngenxa yewundlu elinguJesu Kristu. Nxa ekhuluma ukuthi bheka ngidala izulu elitsha lomhlaba omutsha kulesigaba lapha ivesi ka3 lapha ethi khona ithabanikeli kaJehova lizaba njani? Sebantwini. Wona la mazwi anga atshoni ahambelana njani la kaJeremiya ngo32 verse ka38 lo Zakariya 8 verse ka8 kodwa ungasibalela uphe uJeremiya ngo32 verse kabani 38 ahambelana njani? Jeremiah 32 verse 38 ithi yona iBhayibheli baza kuba ngabantu bami mina ngibe nguNkulunkulu wabo. Kutshoni khonokho? Yabona nxa kulezidalwa ngangithi mina uzidalwa zonke ngibone umuntu lama president isithi abantu bami ngangithi umuntu nguyoqhakatheke kakhulu uqhakathekisiwe uNkulunkulu. uJehova wasidala singabakhe silibumba lezandla zakhe. Ithi yona iBhayibheli siza kuba ngabantu bakhe lathi abe uNkulunkulu wethu. Ungabala uSambulo uthi yena uNkulunkulu uza kusuka athuthe isihlalo sakhe abuye azosifaka kuona lo mhlaba ahlale lathi khona la. So isenta yeuniverse yonke kuyabe kukhona la uyazi sithandiwe sikhethekile sikhethwe kakhulu umlimo wasiqhakathekisa ungazikhangeleli phansi. Asiboneni simdumise uNkulunkulu siloyise ukuyangena ngamasango. Yazi yathatheka. Nxa esithi khona siza kuba ngabantu bakhe sibe ngabantu bakaNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu esikhuluma ngaye ungumdali wezulu nomhlaba. Unguye obambe imphefumulo yethu. Ngitsho sihlezi khona lapha lani babukeli labalaleli lapha elikhona. uNkulunkulu esikhuluma ngaye nguye oyinsika yezimpilo zethu. Ngakho ke nxa sesifike esigabeni sokuthi khona sesingabantu bakhe ngenxa yokukhetha esabe sikwenzile siyahamba wona lo mhlaba kuyathokozisa njalo kuyinjabulo emangalisayo. Ngicabanga ukuthi khona sonke nina sizimisele nini ukuthi khona sibe nikhona ekhaya ezulwini. Ngiyabonga ukuzwa amagama njengala ukuthi sizaba abantu bakaNkulunkulu. Akutsho ukuthi kulomunye wasidala eceleni. Hayi singabakhe ngokudala. Singabakhe ngokuhlengwa. Singabakhe ngokukwamukela uJesu njengenkosi kanjani lomsindisi. Lokho sokusenza kusahlukanise lo ongamamkelanga ngase ngumuntu wakhe. Lokho okukhethayo inkosi elathanda wana uyilalele uba umuntu wakhe. Usathanda mebani uKristu. Umthandazo ukuthi kasibeni ngabantu bakaNkulunkulu bathanda. Akusifundele uTimothy okuqala ngo6 verse ka16 le uyiqathanise lo John 1 verse ka18. Kodwa ke ukulalela uNkulunkulu ngokusuthiseka kuyinzuzo enkulu. U1 Timothy 6 verse 16. 16. Yes. Bembalo 6. Onguye kuphela ongafiyo lohlala ekukhanyeni okungafinyelelekiyo. Okungekho owake wambona loba ongambona. Udumo lamandla akube kuye kuze kube laphakade. Osungifundele lo John 1 verse ka18. Ngakho osewake wambona uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu onguye yedwa oseceleni kukayise usemenze waziwa. Singakhohlwa abathandekayo bana sikhuluma ukuthi
uJehova sesidayile umhlaba onjani omutsha isithembiso sokuyahlala kunye la uthe bazaba ngabantu bami lami ngibani uNkulunkulu anikho esiphethe ngakho kanti nxa sengikhala livesi le ethi yena uNkulunkulu uhlala endaweni ekhazimulayo ongeke wafinyelela omunye umuntu kukambe ngako kutshoni kuthi ukuthi la nxa sesihlala la ezulwini othwa kabonwa sahlala esingamboni uNkulunkulu lapha bakukhulunywa ngesikhathi umhlaba usuwile umuntu ephakathi kwesono ngeke ambone uNkulunkulu Oh yes. yikho la kuMosi kodwa khona angeke umbone ngizadlula nje ubona isithunzi sami okay so yikho thina akula muntu ongambona aphile ngoba isono esiphakathi kwethu senza sife nxa sibona uNkulunkulu ngenkazimulo yakhe alright kodwa sile sithembiso esihle lapha kuJohane oqala 3 verse 2 lo 3 ethina siza kumbona ngathi amehlo Oh yes. abethi kuMateyu 5 verse 8 Oh yes. abusisiwe abantu izwe ezimhlophe baza kumbona so indaba isekwamukela uJesu njengomsindisi bese ngiphila ngendlela yakhe ngiza kuyambona ngoba siyabe sesihlezi laye phambi kwakhe angithi upresident obusayo kusemelika kuliphilizwe ukuthi uyefika kuye kulobudlelwano Kumele ube nobudlelwano. awungeke uphonge ukuthutsha nje base ukuqedile endleleni uyanga so uJesu abaqedelane naye bamamukela igazi lakhe lakhe esisono imidlela ivulekile kuyafika kuye esigodlweni ngoba bayazana balobudlelwano Yes. uzangikhumbuza amazwi ngibani ngufani Crosby ngithi ositobela izingoma wayesiphofu intombazana waba isiphofu ekusole kwencaneni bakhe uthi awukambuza umbuzo ukuthi kanti wena nxa ungakhuleka kwaNkulunkulu ungacela yini ukuthi uzuze amehlo okubona yini wathi umthandazo bengawenza ukuthi ngikhothi ibe isiphofu ngoba mhlazana ngivula amehlo ngizabona igugu lami kazenjani ngilibone ngaphansi kwelanga well siyabonga bona sizwisisa ukuthi hayi abahlengiwe bazambona uNkulunkulu asikuthi bahlala kanjani bengamboni ufuna ukuthi usefithizela umfundisi vele okwenza singamboni isono uJehova ungumlilo oqothulayo isono lo ngobungcwele bukaNkulunkulu akuhambelani akuhlangani so nxa sesilungisisiwe isono saphela impela kithi sizenelisa ukuthi simbone uMose wakwacela ukumbona uNkulunkulu wathi akula muntu ongambona aphile umuntu oyisona aphile ngifuna ke khonapho lapho licho khona khonapho khonapho lapho licho khona nxa sifuna ubona simbone siphila njalo kusizambona kumele senzeni usufulela uFirst Peter 1 verse 22 kumele senzeni asiba ngoleni ngale ndawo ukuze simbone kumele senzeni simele bona senzeni kathesi lokho ngithathekiswa indaba yokumbona uNkulunkulu yes lewazi ukuthi kususela sisengabantwana sibancane ibizo lithi uNkulunkulu ngicabanga ukuthi khona sonke nini beba kuyimistry nxa siqasa ukuza uthakulo uNkulunkulu nguyonjani osikhangeleyo nguyosigcinileyo siphiliswa nguye so ngizwe ngijabule ukumangalisa ukuthi khona sizafika isikhathi lapho esinjani esizakumbona khona then umfundisi sabe sebuza umbuzo ukuthi khona ngaba njani labo kuMateyu 5 verse 8 sithola ukuthi khona kuthiwa labo kuthiwa khona babusisiwe abalenhliziyo ezihlambulukileyo ngoba bazakumbona uNkulunkulu ngase ngizibuza ukuthi inhliziyo ehlambulukileyo ngenjani eyiyezenelisa ukuthi khona umuntu anjani ambone uNkulunkulu ngenjani naleyo inhliziyo ehlambulukileyo nxa sifunda kuPetro oqala ngu1 verse 22 ithi ngokulalela iqiniso selihlambulule imiphefumulo yenu ukuthanda abazalwane ngobuqotho ngakho ke thandanani ngokupheleleyo ngenhliziyo yenu yonke imiphefumulo yenu lihlambulula ngani ngokuthanda abazalwane ngobuqotho esiphumulayezo ukuthi khona sithandane kodwa ungathola mfundisi ngeke ngimangala ukuthi kathi vele sibangane njengabantu uthando lusekho ebantwini uthando solupholile abantu siyazondana asifiselana okuhle kungaba khona mhlawumbe usehlukanisayo uzathola ukuthi khona semfisa ukuthi vele ngabe njani ngiyakugudlula ikanti ke iBhayibheli lasitshela ukuthi khona abahlambulukileyo yilabo kanjani abathandanayo isihloko sithe phambi kukaNkulunkulu lapha abaphambi kukaNkulunkulu balenkazimulo kaThixo ephezulu kwabo bazaphila njengoNkulunkulu ngabasendaweni yobungcwele
ngeke umzonto umakhelwane umi phambi kaNkulunkulu balale labo bukeli uhamba uphambi kukababa ukhuluma uphambi kukababa ngicabanga phambi nxa ngiphambi kaMlimi ngicabanga emibi angeke ngiyivumele ngoba uThixo kayivumeli ungumlilo so uNkulunkulu ngaba phambi kwami insuku zonke lenhliziyo ezabamhlophe ngizakumbona. So nxa sitshisela bona siyebona ubuso kaNkulunkulu yesikhathi manje kumele sizihlambulule yesikhathi manje kumele sicela amandla kaNkulunkulu kubana asebenze kithi asiguqule singabi ngamaKristu ngebizo kuphela kodwa sibe ngamaKristu la ngezezo usetshilo lapha dade ukuthi ngitsho lokuthanda abanye abantu phela vile umthetho kaNkulunkulu ugoqwe ngezigaba ezingaki ezingu-2 uthanda ubani kuqala uNkulunkulu wakho ngani wonke ingqondo yakho yonke lakho wonke la umphefumulo wakho usuthanda abani futhi yes kuyaqinisa leyo ndaba leyo akusifundele uSamulo ngo-21 ivesi ka4 singakhohlwa abathandekayo bana sikhangela umhlaba onjani omutsha yonke into isisusiwe into esikhathaza abantu kakhulu yikufelwa yikulila ziningi into ezihlukuza abantu kakhulu sikhuluma sinje so amakhaya amaningi kuphephezela iflegi elibomvu elezimfa kanti sifumana sithembiso bani kuSamulo 21 verse ka4 uza zesula zonke izinyembezi emehlweni abo akusayi kuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu ngoba umumo omdala wezinto usudlule. Lizananze bona bathandekayo kule mfundiso ebesixikaxikana layo kusukela siqala leli kota ekhuluma ngomphefumulo ongabhubhiyo okuhlupheka okungapheliyo igehena elingacimiyo kuphikisana njani lamazwi akhuluma ngomhlaba omutsha lezulu elinjani elisha nxa kule gehena elingacimiyo kodwa kuza kube lomhlaba omutsha kuhambelana kakhulu yes lapha ngumvuzo wakhona. Alright. uJehova uthi yena uselungisisa izinto usedala kakutsha sesikuthintile usesesula izinyembezi kanti uza kuzesula njani umuntu owafayo 4000 years emuva ngale yena esesezulwini esekujabulela ngoba iBhayibheli esikufundileyo kukota leyo ukuthi abafileyo kabazilutho balele balindele usuku lovuko lapho kuyavuka khona abenze okuhle lalabo abenze okubi abanye bevukela ukuphila okunaphakade abanye bevukela ukulahlwa okunaphakade so ungahlanganisa lali verse lapho kulo mvuzo khona ukuthi sesesula aqedelane lakho abe sesithi akusayi kuba khona ukufa futhi lezi inhlungu futhi uhla aqedelane lakho sokusuka lengqondo khonapho ke nxa uthawe soba khona ukufa futhi uphinde ukhulume ngegehena elingacimiyo manje ungayiphendula ithina le ndaba hayi ke so iBhayibheli lapho liletha umfanekiso uchiyane la lokho esikukholwa ngoba lona lithi hayi mina ngiza kwesula inyembezi akula kufa uzaba khona yebo besiphakathi kokufa yebo belilila kodwa nxa siye emhlabeni omutsha ukufa kuzaba imbali inyembezi azitholakali khona kasithatheni balalele babukele uNkulunkulu elizwini lakhe ngoba uthi uqinisile kasono so kasaza akhulume into engayenzi so iBhayibheli ke liletha umfanekiso omuhle ukuthi indaba yomhlaba esihluzileyo izaba imbali nje siphinde futhi singene kuyo kuzadlula uYesaya 25 verse ka8 lo Samuel 7 verse ka17 ungasibalela verse 8 yeah uza kuginya kokuphela ukufa uJehova wobukhosi uza kwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke uzasusa ihlazo labantu bakhe emhlabeni wonke uJehova usekhulumile hayi bamba khonapho usavula usambulo ithini iBhayibheli lapha lithi uzayenza njani uzaginya wenzani okufa right uthina ngani uchaya isignature yabadala uthi uJehova ukhulumile ukukhulumanga akukhulumanga umzali esimaziyo
kumbe umfundi. kukhuluma uJehova ukuthi ngithemba ngizaginya into ehluphe kakhulu yikufa iyezaginya ukugcina. uPaul kuTimothy uKorinte wokuqala ngo15:26 azathi isitha sokugcina uJehova uzichitha kwini yikufa. U17 lana uthini? Ngoba iwundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi liza kuba ngumelusi wabo. Lizabaholela emithonjeni yamanzi okuphila. uNkulunkulu uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Bathandeka kambe akasiduduzini alithanduduzo bani la amazwi lethemba bani kuluntu lonke wana la amazwi. Yes. Yabona kukho konke esingena kikho mandlo. Ukufelwa, ukuchiwa ngabangane, ukulahlwa, ukudelwa, badelwe nabazali, abantu ade sibathembile. Lamazwi la asinikeza induduzo, asinikeze ithemba. Uthi kulosuku lapho kuza kwesula, kuqedelwane lakho konke konke. Uyazi kunenge esingena kikho, kumbe ngitsho lokho kunenge esizazongena kikho futhi. Sisangapha kwelanga. Kodwa asingeneni silethemba. Silesibindi sikwazi ukuthi owakuqalayo lokho uJehova uza kumbhidliza owakusiqalayo lokho aqedelane lakho. Yikho kuthiwa isitha sokugcina aza kudila lakho esisikhathaze kangaka siyikufa sihlobo esithandekayo esimkholwayo ulamandla wonke endakuthembisileyo uza kwenza akufeze. uPaul uyakhuluma ngabantu abathemba kuNkulunkulu ku 1 Corinthians 15:54 lo 55 labethena nakufa angapha amandla akho na. Aletha themba bani eliqhakathekileyo empilweni zoluntu lonke njalo sizabuka kanjani ukufa lokhu okusahlukanise lezihlobo uMaforo bekade ekhuluma ngakho. Singakhayela ukufa. Isitha esisihlasele kakhulu kathesi ngensuza namhlanje. Ungafunda amaphephandaba, umbulayeli news. Uzathola ukuthi khona akwenzakala ukuthi kuyephela kwazange uthola indaba yokufa. Konke khona lokhu kuyathokozisa nxa sicabanga ukuthi khona sikhona isiphetho sangikhona. Zeni singakhangela indaba kwesula kwezinyembezi. Uyakwazi ukuthinta iMaforo lapha ukuthi kunengi okusenza sihlale sibihla okwenzakala emhlabeni kathesi. Ungakhangela domestic violence. Abantu sebehlukumezana emtshadweni. Umtshado oyisibusiso uNkulunkulu athe udala wawungcwelisa. But kathesi ungakhala uSathane seyenzeni. Bayakhala abantu emtshadweni. Ukhangele futhi njalo unfairness ekhona emhlabeni. There's so much unfairness. Ababi behlukuluza abantu abalungile bengela macala. Omunye umuntu azazibuza ukuthi kanti sho uzaphetha ngani. Kodwa siyakuthola ukuthi hayi isiphetho sangikhona sinjani. Sikhona uNkulunkulu kalibalanga sokuthi ukhohliwe asuthi kakubona okwenzakalayo. Isolution isendleleni bathandekayo. Owethu ukuthi khona simamukele uJesu isikhathi sekhona njalo siphile laye sithathe ukulunga kwakhe sifunde ngakho eqaliseni ukuthi khona kuphila labanjani abalungileyo abakupractice khona abasahamba emhlabeni yibo bazakwanisa ukuthi khona bembona uNkulunkulu. Yes. Sisiyabonga abathandekayo bana sizwa amazwi amahle kangaka. Ukubana kuzaba lentokozo emangalisa esithina icelebration ngokufa. Yikho thana kufa angapha amandla akho. Umuntu esebamba iqole ukufa lokusokuhluza abantu okumangalisayo. Ngiyangibone umuntu othiwa isigebengu sesiqede abantu. Mhlazana efaya abantu baqhakeza izandla uthi saze safa sanesigebengu labantu bazakuqhakeza izandla mhlazana ukufa kusifa khona ukufa ngokwakho. Akungifundele uSamuel 22 verse ka3 kusiya evesini ka5. Verse 3 siya ku5 uthi yena akusoze kube lesiqalekiso futhi isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lesewundlu ziza kuba sedolobheni njalo izinceku zakhe zizamkhonza. Zizabubona ubuso bakhe lebizo lakhe liza kuba semabunzini azo. Akusayi kuba lobusuku futhi kazi kukuswela ukukhanya kwesibani loba okwelanga ngoba inkosi uNkulunkulu izazikhanyisela njalo zizabusa kuze kube nini nani. Nanso esinye isithembiso sesifumana kuSamuel 22 verse ka3 kusiya ku5.
asike sihlaziye nale verse kancane sisekufika endaweni yegama elilotshwe emabunzini. Asike sihlaziye sizwe ukuthi ithini. Sibona isithembiso esihle njalo laphana bathandekayo ukubana ibizo lakhe uNkulunkulu onguye othi uza kusezijembezi lizabhalwa emabunzini abantu abakhe abamesabele bamkhonza. Ibizo limele isimilo. All right. Siyayisihlawula ingoma kwibandlela ukuthi sinebizo lika Jesu. Lithandeka kimi lithenje umhlaba wonke. Nxa kukhulunywa ngebizo kuthi ukuthi ngabantu abaphendukileyo bamawuyiso umsindisi abantu laba baphila ngendlela icharacter isimilo sabo sesinguJesu obusayo. So sebele bizo lika Kristu. Yikho lo Jacobe waguqula ibizo ukuthi kusuka ubutsotsi anike umnqobo uIsrayeli. So thina esisuke emhlabeni singamwela uJesu kuyaguqulwa amabizo ethu okona siwabizwa ngawo. Phela umuntu lebizo lakho uzathandisela asobizwa lakhe ibizo lobubi. So kumele asuse amabizo lo bese sinika ibizo likaNkulunkulu okulunga sezikulunga. So nxa kuthi abazabhalwa kuthi ukwamukela uKristu usolotshiwe ngoba impilo yakho isiveza impumela yokulunga okunguKristu phakathi kwakho umuntu. Uyazi uyanithathekisa lami ojayele ukuzwa ngabanye ukuthi ayabangithathekisa lami senithathekiswa lapha. Ukuthi ibizo limele isimilo. Kade sabaye singosihluphekile. Asoze yiba lebizo likasihluphekile sesezulwini. Inyanika igama elinjani? Ngililelo losuku bathandekayo. Lapho ezakuzwa khona ukuthi namhlanje elami igama elitsha ngubani. Kanti likaKristu elitsha kanjani? Ngizakuthi ngibe lalo. Okunye kunithatha singamavesi lana ukuthi izithuko kumbe izinhlupho asozinjani zibe khona futhi. Umuntu esengene esonweni kuyini okwenziwa uNkulunkulu ukuze abuyisane lo muntu? Kuyini akwenza uNkulunkulu ukuze abuyisane lo muntu? Okwenza siyezuza lelo gama elinjani elitsha. uNkulunkulu kusukela ekudatshulweni komhlaba. Yeah. Nguye obe umsunguli wokubuyisana lo muntu. Right. uLucifer esonile uNkulunkulu wayengambhidliza akazange enze njalo. Actually waqala ukumncenga la efuna aphenduke. Ngigijime kuye kuAdam lo Eva bethi sebonile ebatshela ukuthi mzwana liyakudla liyakufa. Kodwa wahle waba lecebo ukuthi loba sebedlile ngiphume lendlela yokuthi ngibasindise ngayo. Ungabala uSambulo 13 verse 8 uthi leli undle lahlatshwa ekudatshulweni komhlaba ukuthi kube lokubuyisana. Ngibona uNkulunkulu olothando esincenga ukuze sibe lebizo lakhe. Utshilo umfundisi uDube ukuba ibizo limele isimilo. Yikho lifakwa ebunzini ayisomfihlo. Limele ingqondo ubalwe umuntu wonke kuthiwe la ile ngqondo kube sengqondweni yomuntu ukuthi isimilo lesi icharacter leyi ngekaNkulunkulu thina sidalwe antuthe sungula uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Kodwa kusuka lapha asafuzanga uNkulunkulu. So lapha kuba lokubuyiswana sokubuyiselwa futhi okonakalayo. Yikho sasithi thina istatement lesi kusuka kuEden sisiya ngapi eEden sibuyela khona phana. Yes. Isimilo sona lesi sikhuluma emaforo. Singananzela ukuthi impi yaqala ezulwini. uSathane ufana nayo sathola ukuthi ulokho esilo ulokho esilwisa sona lesi similo. So ngakho kuyadingakala babukeli labalaleli ukuthi alibane sesimamukele uJesu. Sibe abantu abahlala besemthandazo. Sibe abantu abadla ilizwi lakhe ukuze sithole ukunqandwa ngoba singayekela isitha siyabhonga. Njalo siyananzelela ukuthi isikhathi sinjani sifitshane. So ke uzathola ukuthi khona phakathi kohambo lwamaKristu phakathi kohambo lokukholwa asikuthi khona impilo sizatshelela kuphela ngenxa yokuthi sisempini. Uzathola ukuthi uzagulelwa uzafelwa konke khona lokhu ungakudangalisi. Okuqathekileyo ukuthi khona thatha isimilo sikaJesu ngoba la uJesu ofana sithola ukuthi khona wadlula phakathi kokuhlupheka kodwa kaza kanjani athi give up waqhubekela lokho ekhangele ngathi khangele phambili. Bona laba bazakuthi babe lamagama ebuzweni kaNkulunkulu sibonelo bani ngokukholwa kwaAbraham na Romans 4 verse 2 to 3. uAbrahama uba yibaba ukukholwa ngoba wathemba wakholwa kuNkulunkulu. Mzabala la uRomans 4 verse bani 2 to 3 ithi yona lapha
Uma ngempela uAbraham walungisiswa ngamazwi wayelakho okuzincoma ngakho kodwa hathi phambi kukaNkulunkulu. Kanje umbhalo uthini na? Uthi uAbraham wakholwa kuNkulunkulu njalo kwabalwa kuye njengokulunga. Siyabonga kwabala kuye njengokulunga. Indaba yikuyini? Yikulunga. Yabona mfundisi yikulunga yikukholwa. Akudingeki ukuthi uzuyenza olunye lutho uzusindiswa. Usindiso yisipho esisinikezwa mahala. Kodwa nxa sesisamukele lesi sipho, sesiphila okwentando kaNkulunkulu, sesibalekela isono, awusoni futhi ngoba usindisiwe. Okukwenza ungabilisela ayisikho ukuthi uhlakaniphile kumbe uyabalekela ukutshontsha, yikuthi usindisiwe kwenzelwe umusa. Asamukeleni, asibeni lokukholwa njalo kuNkulunkulu onjani osindisayo. Siyabonga abathandekayo. Ngizacela umfundisi uDube njalo besivele siphethe indaba yempilo engunaphakade ekhaya elitsha. Abantu bathwele nzima ngokufela, bayakhala abanye abaningi, abaselahlekelwe lithemba. Ulelizwi bani lokucina ugoqela lokhu esifunde ngakho lapha, ongakutsho ngamafitshane uqinisa abazalwane ngekhaya elitsha, ongatsho uzalandela udade abesesicina amaforo ngamafitshane nje sonke abesesikhulekela amaforo. Siyabonga sithobe ethandekayo. Sifunde lapha ukuthi uNkulunkulu nxa ephakathi kwethu ubukhona bakhe busenza sihlengeke. Izinyembezi ziza kwesulwa. Isiphambano yiyo indawo lapho kuzakuzinza ukuthi ingoma sizihlabelele nxa samukela uKristu sibe ngabahlengiweyo. Asikholeni uJesu lelizwi lakhe lesiphambano ekhaya siyakufika. Kwelinye ilanga siza kuchibilika sisho umhlaba siye ekhaya. Bathandekayo, umhlaba lo uyasihlukumeza ngendlela ezishiyeneyo. Kodwa ithemba esilalo ukuthi akusoze kuhlale kunjalo. Likhona ekhaya ubaba wethu osezulwini asilungisele lona. Asilungisenini isikhathi sisekhona, simamukele uJesu njengenkosi lomsindisi. Othembisileyo uthembekile bathandekayo. Impilo engela kuphela iyeza. Kasikhaleni izihlobo zesitshiya kodwa umhlaba omutsha olempilo entsha uNkulunkulu uzathi asamukelise wona masinyane. Singakhangela ibhuku okuthiwa uGreat Controversy, ipage 651 lo page 678. Kulezicaphuno ezithathekisayo lapho esikhunjuzwa khona ukubana impikiswano lesipartner kwayo okuthiwa iGreat Controversy izafika emaphethelweni. uJehova uza kuyiqeda. Nxa eseyiqeda uza kudala kakutsha. Into esiyakuyitaticha ingunaphakade yonke yisiphambano lesikwenzelwe nguJehova. Uthando lukaNkulunkulu lubuyiselwa kuvezwa ukubana iuniverse yonke le kubusa uthando lukaJehova. Umlimi olomusa kasenzele umusa lapho esikhona, simethembe kuyakuphela akuyi kuhlala kunje. Asibeni ukhumbule abaningi abafeleyo nxa ukhuleka. uNkulunkulu abanike ithemba kakhulu. Asikhulekele babo sezulwini, asidinwa ukuza ngakuwe kanti vele singaya nga. Wena nguwe wedwa isiphephelo sethu. Nkosi sizwile ngokubana uza kwesula izinyembezi, uza kudala kakutsha konke lokho esikubonayo. Sithanda Jehova kuba lokukholwa ubana sibe lesiqiniselo sokuthi lokho konke uzakwenza. Thanda kuletha ibandla lakho lababuyeli labalalele umhlaba wonke jikelele abangeke basezinhlungwini lezinhluphekweni ezitshiyeneyo. Nkosi ngenela, qinisa, yesula konke okubakhathazayo. Ngicela udale kakutsha, menda izinhliziyo ezidabukileyo. Ngenela Nkosi, wena ndoda yabafelokazi baba wezintandane, ngenela Nkosi, siyakunxusa ezimpilweni zethu. Isifundo sona lesi kasizwakale bese sisiphila, sibe lokukholwa, sikwazi ukubana uza kungenela ezimpilweni zethu, uza kudala kakutsha. Ngumthandazo wethu lo wokukholwa egameni likaJesu Kristu esilibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.